Akong pinipam menurut mga apostolo, korbuk tapo matakin ura piramuay na. Pakanarain, rinarain, tuk pakanal walu rinatuluin. A film for International Bible Society. Bebaura oi, inaru inta kuno. Rekan wai, Hai, Ben Padok Taurin. Tai wirwa. Luka, wakira tayo daya, yaku yara kondi tetaringen badi nunurun Yesu. Yura tukak Paulo, leba nungai may urukum minawan, urukum tamtaman. A book apostolo. Kerom copilo. Uranung mugana buk yau cimu akumu nara ba Yesu ye pamtai maya verta taroni turpai renuna pinepam. Tu kurabung ba godi lopai unanga uramawa. Nemur taranuna minati wan pat belet kerom anuna kum apostolo. Ma akumu na ba ipami veling tetunai na ye lelaun belet korominat. Wan anai nebung ikipai belet minapia. Mai pir ura matani tu anun god. Koku matuan kon Yerusalem, mata kiwala nga patakaronan yon batamangi weli mentau ni. Payawo po tamuatu ni, Yohanes si bapitay so marapala, mami pewel-welik mabung, barin bapitay so muat maratakaronan yon. Kumapostolo dia tiri Yesu. Daru, mi untarta belet amatani tu koromiat atara Israel kupimia tekila ngalanga koromatani tu Rom. Wakira hutna numuat, kupi mata nunura pakanabung marakilala batamangi nagagontay kupintari uni. Batakaronan yon ni kiun muat, mata pama koto dek-dek. Mautna ba mat baboyun yaw mata wew po ni nang Jerusalem. Maura kum tamtaman rap, irongor rupa par Yudaya Samaria. Maura rekan pol rap. Baira penuna pir godi lo tetopai unanga uramawa. Abaku ti punu batpai korom matandiet. Rarumwana badiar mong merekum kebang na malu diar turpat kekayan nandiet. Muat akum te Galilea. Kupawa mamuat tetetada unangan nete ura bakut. Yesu menanga badia lopay kon muat unang oramawa. Iwan bele turin, lenut mi mat babawoy iwan unangan nete. Kuma apostolo diet wan telili beletu nanga Yerusalem koro tangai diwatungi na tangai na Holiva. Badiet wan pat je rukura rumah madiet ki ura kukura rumah inangan nete. Biar diet ma diet ki ungai matira. Petro, Yohanes, Yakobo, Andreas, Filipo, Thomas, Bartolomayo, Mateo, Yakobo, anatun Halipayo, Simon, rakor kikil silot, Mayudas, anatun Yakobo.
Dia tungai memaria nan Yesu merakum tetein Yesu merakum tebuan kai, dia rap pediat ngo mereniaring urakum bungbung. Unrabung akum tenenur-nur diet kiungai, dia rap diet velar meramar merunoi na diet. Peteroi piri. Kum tetengik lik, pirpir anur tekedon nyon, ba David ipirpir tau mai nemu gaut bai urubuk tabu, mi dia pamot pai. Ipirpir un Yudas, ia ba imuga diet ba diet, alpa Yesu, ia rakon miat, bai lo tindi ba ungai memiat urupina pami. Yudas ikulpa pekana pia meramani kora nuna akai na pinapam. Matire ipuka peri, main belana i tepuek naliwan, mawinwinai na belana i kalapatu na taman. Jera badiet ki Yerusalem diet polongoroi, madiet patung apiama akeldama akukuraina apianagap. Di atimutai urukum kele-kele nun David na, anu na rumah inkem kepana, makoku te ikiuni. Di timutai kai lenbi, te in kiana wai uranu na pinapam. Yo, data pilek pa tamuanda kupi yakai intena wawupo kapa ungai medat un Yesu na iturbelet korominat. Teut kornunda tikil, badat kiki ungai ma Yesu. Amana ba iki ungai medat turpai ba Yohanes di baptiso tu kurubung ba dilopa Yesu kondat unanga urmawa. Madiet watung pat parudi, Yosef diwatungi Basaba, merayana kai Yusto, diarma Matias. Madiet hararing. Daru, wanunure belar tararap, unuyamiat, woy mulu kondiar miwa pilak pai, upinlo pinapam lapostalo. Yudas yamat pakoni mayawan kupataman babelar manlakay na mga mangan. Madiet pam pinapam na pipilak marui nabat. Yo inabat anun Matias iwan pat. Madiet lukungai pai karom noina mera akum apostolo. Ba bung na pentiko si wan pat akum tenenur nurap jet kiungai unraruma. Maarurunga tanginanga uramawa by velar marurunga irangalan de deip. Iwan pat kekayan karom jet. May wateng pa aruma madjet kiuni. Madiet babo akumukna jet velar merakum kupku piranguan. Jet pan berberan madiet kinete unjet rara. Yo dia rap dia teng mere tekedonan yo. Made turpa pirpir mere kumahalaur mangana pirpir ba tekedonan yo itat taitan dia. Mongorone te Yudea dia ki Yerusalem korakum tam-taman urarekerkan boal. Badit polongoro arurungami jet kalapa tungai. Mai ilak-lakon anuk-nukin jet. Madie tut rara jet polongoro anun jet kumpirpir. Baboy, diet mi badiet pirpir, tar Galilea rapku. Hai, hawa kebinan badat rap rara, dat longro lelen dat kumpirpirut. Data kum te potoi, akum te medoi, akum te elamidai. Ma datang irong, Mesopotamia. Yudea, Kapadokia, Ponto, Asia, Pirigia, Pampilama, Aegypto, datang irong ura popar Libya, bai merawai kirene. Merom, data tara Yudea meretara badik rukura lotu Yudea, medatang ke Kereta ma Arabia. Ditweu pur kumengalan na pinda pamanun God urun dat kumpirpir. Hawa kukurair kumut nami, Dia ni mawain me dia long-long ni.
Batara dia legon len ma, peteroi turungai menoi nemera apostolo, mai pir-pir. Ma tetara Yudea, mamatra bamot ki Yerusalem. Ang pelawut nami kromat, mamata ulang rawa kaki. Mat pirina diet ini melonglong pediet. Ya kemapete, mai tio na pakana bung kubay urmalana. Awut nami mat baboy, a prophet Yoel ya pir-pir tahun ini muga. God dipirina, ura kum tintinip na bung ang tara pari anyong krom matararap. Akum na natumat, dia terpirpir na prophet. Anumat kum barman, dia terbabo akum binabo. Ma anumat kum tekana, dia terberono akum beberon. Ura kum bungbung ma, ang tar anyong krom diet kai anung kum tultul, ma dia terpirpir na prophet. Ma ang waya tekumutna na kekayan inang ura bakut. Ma akum wakilang na pia ura rekrakan bual. Agap merengwan, merengalan na tubal, in matana maga in beboto, merekalang in tarwalar meregap, menemur abung anu retadaru inuan pat, angalan abung na minamar, madiat rakba diat araring krom otadaru in walaun diat. Atara Israel, ang upumatun Yesu, ate Nazaret, maknunure na ura dekdekin God ipam akumuna na kekayan naliwan kromat, kupi God inway kromat na yaw titulaway. Ditartaya sutamuat, mamuat ungay meraakay na tara muatakwatay urubolo. God inunura mugay na akumut nami inuan pat welar mayanaga gontay. Namuri waturpay balet, ma ilowa ang unungut na minat koni, ma aminat pay pam akotolarpay. Tewi dipirtayo ni Yesu na. Yaw nunuri na atadaru iki kromyaw, pangdader, may waraw tiyaw. Inbelang igaya kit, mayaw pirpir maragaya, maapaning pain akatukum, mapun madekwayaw urutung na minat, mapun tarta anum gomgom na tultul kupi in mareng, uwawertayaw urakum akapi na lalaun, ba ang ki maraway kromoy unwatengyaw maragaya. Akum tatenglik, ang pirpir kapa kromat un David, yamat madiapo ng way, anu nababang na minat kriw tanda tukmi, yaku David dia a prophet, ma inunuray na God iwaweli mentaw kromi na inwa kita te koro unatar anuna kupin kyanay uranuna kikinaking. David ya nunura muga awut nami bainwan pat, ma ipira pitpirmi uralalaon belet anun karsito, bapa di made kuay uratung na minat ma apani na pay mareng. God iwatur pa Yesu koro minat, mamiat baboy, mamiat wewo po kapaw ni, iki urapaparawat na liman God, magod itar tekadonan yon kromi welar ma iweweli mentai. Mami Yesu itar peri awut nami ba mat baboy mamat ulongoroy. David paywan unang uramawa yaku ipiri lenbi at tadaru ipiri taranung tadaru. Unki ura paparawat na limang. Tukba ang uya pa anum kumebar kupidi taki na tudangi ranum nagagon. Yo, mat atara Israel mat nunuray na Yesu ba matakwatay urobolo God dia wakitai kupi intadaru ma inkarsito. Wadiat pelongro a pir-pirmi, igo belandiat. Akum tetay miat. Awa miat apami? Matra prara matanuk puku, madin babitay somuat urayan Yesu karsito, kupi din unawa anumat kum akay na mangamangan, madin tabaramat maratakadonan yon. Maaweta barba God dia weweli mentaw ni, inwan kromat marakum na natumuat. Makrom diet ba diet ki irongel welik. Inwan krom diet rap. Ba atadaru iwatapa diet kromi. Iwatu marang diet may badek-dek diet na. Muatawaningen kora akay na mangamangan anura taon tarami. Yo diet ba diet teram uranuna pir-pir di baptay so diet. Madiet pelar matularip diet. Madiwatong ungay diet marakum tena nur-nur. Dia tarta dia tura wawer anur kum apostolo, ura kini ungai marmari, maura vinangan ungai ma ura niaring. Kum apostolo dia pam mongorone nana kekayan, ma atarap dia turu rakit krom God. Akum tena nur dia kiungai, ma akum narap ba anun dia rara, dia nunurai na anun dia rapku, dia piura anun dia kum pekana pia meranun dia kumuna.
Meramani koni diet peranai kerom atara velarut merenun diet niba. Diet lana kiungai ura rumah vetebar. Diet penganungai ura nun diet kum rumah meregaya. Mereling tetuna ura belandiet. Diet pirwalau pagot meretararap diet gayon diet. Me tedaru iwalau na mongoro netara. Mediwatungungai diet merekum tenenur nur. Rabung Petro Yohanes jarwan unanga ura rumah vetebar. Ura pekanabung na niaring, untului na pekanabung ura melurap. Tara dia lopara muana ba pailana wan di buta payut lenma, ma ura bungbung rap, dia pukwakitai nara bobona ke ira rumah na betabar, kupi inara ringut na kondiet ba dia ruk. Mabai bobopa Petro Yohanes ba dia ruk, iaring diar kupta utna, ma Petro pirina. Un babomir. Iteram krom diar, mai kiwalang kupta utna kon diar. Yau petamani, yakumi ang tabaru meraut na ba anung. Urian Yesu Kristo ate Nazaret untur menuan. Me Petroi pampa aot na limana, iala turpai, meruka kina diar dek maut, may turgaga, may wan meragam. Ditulruk ura rumah na vetebar, may wan irirok may pirwalau pagot. Batararap diet beboy na wan, may pirwalau pagot. Diet kekaya nakit, madiet nunuray na yakuba ikiki may hararingut na nara gerana bebonaka. Maamuanami ipamakotopa Petro Yohanes, maatararap diet kekaya nakit, madiet belulu ungai kerom ditul ura berada ira rumah na vetebar. Badiwatungina berada anun Solomon. Mat tara Israel, awak kebina ba mat kekayan urut nami, mat nukin amir walang pa amanami meredek mirut, bau rekoy na magiramir, pete, godo tipami, agod anun Abraham, Isaac Yakob, iwang alata ayan Yesu anun natultul. Muatartay kupi dinak dokoy, mamatwe waro koni namatan Pilato, bay nemi na in palaway. Muatwe waro atena gomgom atena takado. Memuat aring kupidin pelata atenak dokotara. Memuat ak doko wa Yesu yaba akabir lelaun. Yaku God iwa turpai belet korominat. Memiat paboy memiat wewo po kapuni. Ura nur urayan Yesu diwa dek pa amanami bamuat paboy memuat nunuray. Ura nur urayan Yesu diwa lang pai namata muatrap. Akum teteng lik. Yau nunuray na muat, maranumuat kumukmuga, pamuat nunura awama muat pami. Yaku urawut nami, godi pamot pa akum utna baya pirtay namugaud bay, marapirpir anuran kum propet na anuna Kristo in mat. Yo, matanuk puku, mamuatawan krom God, kupiin unawa anumat kum akay na mangamangan. Yo, matakaryana akoy nalalaon korotadaru, maintulawa Kristo kromwat. Inki inang romawa, tuk ba God inumatakina belet akumuna rap, baya pirtay marapirpir anuranuna kum propet rap. Moses si pirina, God intulawa te propet welar mayaw kromat, koronumuat unataraut, mamuat walongoro anuna pirpir, madiet rap ba padiet walongoroy din kamarwa diet koro tara anun God. Yo, akum propet rap ba diet wewo pa ura pirpir anun God, trupay kon Samuel, diet wewo pa muga ura kumungbung mi, a pirpir anura kum propet anumatku, ma akunubukay ba God, ipamtay ba ipirikrom Abraham na, untabum ang wadan akum munu natararap ura rekrakan bual, ba God itulawa anun natultul,
itulah mugawai kromat. Kupi inben puku muat rap koron muat kum akai na mangamangan ya mamuat danu ni. Ba Petro ma Yohanes jar pipipir akum tene vetebar krom God. Meremuk muga anura kum tene babaura. Merekum sadukayo diet pan krom jar. Diet kan majar ber atara ur lelaun belet korominat. Bajar berwayun Yesu bay lelaun belet. Diet tal pejar ma diet puruk jar ur rumah kerebus. Yakum mongoro badiet pelongoro anun jar pirpir diet nur. Ura bung namur tana akum muga meretara na kiung merekum tene wer urakum nagagon. Diet kiungai inanga Yerusalem. Diet tungai mahanas muga na tene vetebar. Merekum kekuna Kayapas Yohanes Alexander meratarakai. Woi na mga nadek-dek, marayan woi, nimur pamuk na may mi? Petro iteng meretekedonan yon, may pirina. Mata kumukmuga anu meratara na kiung. Mi mo atirimir urakoy na pinapam mirpami urumana ba payawanwan madiwalanga lelway pay. Yo, mat meratara yudaya rapkay. Mata nunuray na. Amana mi bahitur na mugatamat. Diwalanga pay urayan Yesu Kristo at Nazaret. Yaba matakwa tayo urabolo. Magod iwatur pay belet korominat. Ya inawat ba muat kumtena pam rumah muat pilakway. Yaut ma inangat-ngat na wat ba di pam rumah may. Patay ngenin walaun dat. Mapatay ante kayo urarek-rekan bual. Ba God itartay kromdat kupi din walaun dat may. Dia nunuray na Petro ma Yohanes rumwana biaku ma pediar wewer pa un tengalana wewer. Yo diet kakayan nun diar badiar pirpir ma pediar berut. Ma diet nunuray na namuga ditul wewerut ma Yesu. Yaku badiet babo amwana ma di belang-lang pai pediet petlar pai ma kupi dia tebalu diar. Abo data pa mi, ura rumah na mi? Jara pamu rangalanut na nakakayen. May kapa krom di trap badit kimin Yerusalem. Yo data weworo malelaway, data turbat dek jar kupi koku belet me diar pirpir krom teo rayan Yesu. Kaduka pirpir minwan werweran rap krom matara rap. Namur dia tota pejar belet, ma dia turbat jar kupi koku belet ma diar pirpir ma diar beretara urayan Yesu. Lelawai, itu kedua urang metankot bamir teram kromat, bekrom god koku, matut mata baboy. Pamira ngolar pay merepirpir urakumuk na ba meat apa botay. Diet pelawa diar, pediet baklar patuk na ba diet tehum diaruni, ma atara diet pirwalau pagod, uraut na nakakayan ba diara pamtai, ma amuana ba yalang-langa anu nakilala ingala tan buat nanoina. Ba dia pelawa diar ban telili belet krom akum tep-tepan diar. Majar wopo dia urakumuk narap ba akum tena vetebar krom God merekumuk muga dia tapir taitan diar. Angala na tadaru, uwa kia bakut, rek-rekan bual, pekan natai, merekumuk narap na belan ditul. Utarwa pirpir meretekedonan yon krom tebu meat David, mai pirilenbi. Awak kabina makum tara bawa kira tara Israel diat kan, ma awak kabina bakum tara diat pepak na pamakaina, ya kuno diat pepak kiling biaku. Akum king diat turna winayum. Marakumuk muga diat panungai, kopi diat tebana ke tedaru manuna mesaya. Herodes me Pontio Pilato, bertara bawa kira tara Israel, bertara Israel kai. Dituanu ngai urutaman mi, di tebana ke kendom tul-tul Yesu, bawa pilak pai. Diat pamot pa akumutna bawa wani nartai urdek-dek kim mauranum nem-nem. Kedaru nukpanun diet kum dek na pirpir maun waraut miat kupi koko miat burut ba miat wewo po uranum pirpir. Unwaraut miat meredek-dekim kupi kumalapang di telanga-langa merkumutna na kekayan di tawan paturian Yesu anum gom-gom na tul-tul. Dia rap dia teng meretekedonan yon, ma diet wewo po merepirpir anun God, ma pediet burut. Kum tena nur-nurap iraku anuk-nukin diet, mapatekon dia ti ihung to na ba anunaku. Dia tunggu ngai aku na kupi anun dia rap. Aku ma apostolo dia tueu po merengalan na dek-dek uru lelaun belet anura tedaru Yesu korominat. Angalan na marmari anun God ikiun dia. Patekon dia ti hiba kup to na. Ma dia ba anun dia kumpia mera anun dia kum rumah dia piura pa amani koni. Ma dia loi kroma kum apostolo. Ma dia veranai kroma tara velarut merenun dia niba.
Yosef tangirong Kipro, korobuna tara Levi, aku mapostolo di tuatungi ba Barnabas, aku kuraina na tena berwadek-dek, anunara pekanepya iviura pai, mahamani koni ilotai kroma kuma apostolo. Ramwana ayana Anania, jar merenuna tebuan ayana Sapira, jar viura ra pekanepya, majar mulau tungai kupi jar pamakoto ra kukura mani badia kulpa pekanepya mai, mera kukura mani ku Anania iloi kroma kuma apostolo. Peteroi pirina, Anania lelawai mau mulaut pasatan kupi in rukurin balamai uaruga atakadonanyo. Awa kabina ba wali papa rakukura mani ba dia kulta apiamai. Ba apiai kiut bai kromui, anumut, ma ba wiurai, uyutu nagagona mani koni. Lelawai mau nukpa akaina utnami urain balam. Wakiru waruga atara, uaruga God. Ba Hanania iwalangoro pirpirmi. Ipuka pari mai mat. Jerak badit polong roy dit buru takit. Ma akumbarman dit wanpat dit pulupa aminatina ma dit punangwe. Tula pakana bung batai anuna tebuan iruk pa inunura au nama ia wanpat. Petroi piritana. Wopuayau. Miutio amani ba murwi urpai koro pakana pia. Ipirina. Maya marautia. Petroi pirina. Lelawai. Murawe pakpakupi mura walar anyora tedaru. Baboy, diet badi ta punang ta anumwana beriku diet ura bobonaka. Miut diet teloperi ui bulung. Ya bulung ipuka peri tau maut nemuganan Petero. May mat. Ba akumbarman diet ruk. Diet baboy na yamat. Diet lo aperi pa aminatina. Ma diet punang tay merawai naranuna muana. Ma tarana nur nurap diet buru takit. Ma diet rap kai ba diet polongoro akumut nami. Aku apostolo diet pama mongoro na utnana kekaya naratara. Ma akum tena nur nurap diet lana kiungai ura berada ira rumah na vetabar ba diwatungi na berada anun Solomon. Ataringen diet burut kupi diet kiungai ma diet. Yaku diet tururutun diet. Ma mongoro na tara belet diet nur ura tedaru. Ba atara diet bebo apina pama nura kuma apostolo. Dia lota aku malapang madivainep dia turu pepara kapi ura kumluwu merekumat. Kupi ba Petero in mana kit diet. Malurina in mana te untuk tara kon diet madia telang-alang. Mongoron tara akit korakum tam-taman merawai Yerusalem. Diet wanpat. Dia lo aku malapang madiet ba akum tebaran diet banaka ka diet madi balang-alang apa diet mugana tenewe tebar krom God merakum tep-tepana koro kikil anurakum sadukayo nukin diet yaka krom akum apostol dia diet hal pa diet madiet poruk wa diet tura rumah na karabus. Maura marum rangelo anura tedaru ipapawa akum balbalat ira rumah na karabus may ben pariwa diet. Mata wan, mata turu ra rumah na tebar, mata wopo tara ura kumpir-pirap ramata kinalalaun mi. Ma kuma apostolo dia taramura pirpirma, ura malana kinalik dia eru ura rumah na tebar ma dia twera tara. Ba amuk-muga na tena tebar iwan pat, ungai merakum tep-tepana, dia tua taungai pa atara na kiwung. Dia tuetula kupi din ben pa akum apostolo. Yaku ba dia tuan, ba dia bobo dia ma ura rumah na karabus. Karabus ya balbalat, ma akum tena bobo ura dia turut ura bobo naka. Yaku ba meat papaharay, pameat bobo diet ma.
Badiet polongoro pirpirmi ilak lagon nuk nukin dia tuni ba akum apostolo dia peri lelawai. Boy, tara ba ma turuk dia tur kerebus kurang ma dia tur rumah nawe tebar, ma dia tuere tara. Yo, akum tene babora maranun dia mukmuga dia ben pa akum apostolo dia ben wakak pa dia ku ma dia buru tanah tara keduk dia teduka dia. Meta turba temot na kokum matur tara merayan Yesu. Ya kumi. Taman Yerusalem ye teng merenu matower. Memot na mina mata tukuna mya turga pen Yesu. Mea te teramut krom God. Mabate ipir tepirpir ba poi welar merenu na pirpir pa mea te teramuni. God iwa turpa balet Yesu iba muat ak dokoi. Yeut ma God iwa kiur paparawat na limana. Kupi intena walaun. Ma inpam akapi kupi atara Israel dia tanuk puku ma din unawa anun dia kum akay na mga mangan. Ya tu upur kum nami. Bata kedon nioni willing tutunon mi at pirpir. Yo beta baran un god krom diet badi teram kromi. Badiet polongoro pirpirmi diet kan kanakit. Ma diet nem na hak doko akum apostolo. Ye kura perisayo ayana Gamaliel atene bawer urakum nagagon. Ba atara rap dia rui. Iperi na akum apostolo dia teperi pakomun. Muat atara Israel, muat nuk wakak, ba awa muat pami, kerom atara mi. Rakum kilala nemuga, toidas iwan pat, may piriba ye ngala, memongoro netara, velar mewak nemar netara duk. Diet murmuri, yeku badiak dokowei, diet rak badiet murmuri, diet wanweran, meirap. Nemur taramwanami, rabulung, Yudas etegalileye, iwan pat ur kilala na timuyeng, may beningen patetara kupi di teweyum meremetan itu. Yekai wirua, mediet rak ba diet teram keromi, di luerana wadiet. Yo, mi, yau pirita muat na, koku muat pam teut naun diet. Muat pelawat diet. Ba awut nami diet pami i kebine pak kukoretara. Inrapku. Yeku bai kebine paut kon God. Muat gana warapwe. Keduk namur in kapa keromwat. Na muat we yumut megod. Diet mulau tuni. Madiet watapa balai tekum apostolo, diet rapute tediet, madiet turba diet na kokuma diet weupa un Yesu, nemur diet pelawa diet gaya, magodi babaw diet, ba diet koina kupi diet karyana awawirwir urayan Yesu. Bungbung rapura rumah nawe tebar maura nun diet kum rumah diet kanawa awawer marawara waikai ura koina we upa ba Yesu ya a Karisto. Diet ba diet pirpir krik diet pirpir na urai un diet ba diet pirpir Ebrayo. Diet pirina. Ba diet pelau akum wala na tebuan diet panman likai waku akum wala konmiat. Akum apostolo diet petaungai pa atara na uwer. Ma diet pirina. Pain tekado ba maya tebalan mako uraut na winangan mapamiat weu po merapir-pir nun God mata pilak pa te bituna koina muana padiet manana madiet teng meretekado nenyon upi mia tarta apina pamitan diet mamiat mia tebalan mako mereniaring mereweu po merapir-pir nun God jet gaya ura pir-pirmi jet pilak pa Stefano ba teng merenur-nur meretekado nenyon madiet pilak pakai Filipo Prochorus, Nicanor, Simon, Parmena, Nikolaus, ate Antioquia, bawakir ate Yudea, yaku ilana lotu ungai madiet. Yet ben padiet keroma kum apostolo,
mediet hong kum liman diet nete undiet mediet hararing pirpiren god iwan werweran ma atarane wer diet bure inang Yerusalem mongorone tene vetebar kai diet nur ur koine we upo ma Stefano iteng meredek marmaria nun god mai pam akum ngalane unana kekayen marakum wakilangut kai nelewan matara-tara. Yakura tara yudie diet wealol ne pirpir ma Stefano. Atara mi kora rumah na lotu badivatungi na anura tara na langa-langa. Dia tanga ura rutaman kirene ma Alexandria. Matangirong ura rupapar Kilikia ma Asia. Dia gana balbaluta anuna pirpir ma atakadonen yonu ti tara manana tana. Media tuawa inopata kumwana. Kupi te pirina. Miat polong ro tayut bai pirpir akaka un Moses ma un God kai. Media tuakan akumuk muga. Merakum tenewer urakum nagagon meretara biakai. Dia tuan krom Stefano. Dia pama kotopai. Media beni kupi inturna muga naratara na kiwung. Media ben pa atara ba dia tetakunai matakum war gana pirpir. Pirpir aka ka uran nda rumah na vetabara ma urakum nagagon Moses. Miat walang roy ba ipiri na Yesu atena saret inrengwa rumah mi. Ma inkiana wa akum mangamangan ba Moses ya wer tadat uni. Mediet rak badiet ki ura kiwung diet bebodek-dek Stefano, mediet beboy na amatane velar matara hangelo. Iling tetunu ta kumpir pirmi. Muat tolong royau. God na minamari wan pat karom tabundat Abraham. Baiki Mesopotamia. Mapaikiyut bayaran. May piritana na. Unwan koronum taman. Makoro kumkai. Maunwan ko bataman bang waya tau yuni. May wan pa kor taman na nurukum kaldea. May kiaran. At taman na yamat. God itulaway balet ko bataman mi. Barata kum taptabu na mi dat kiuni. God pitar taut bay tapakan na piya na kupia nuna. Bartanat na wanwalik maku. Patemulu. Yaku iweweli mentai ban namurin tartap jebitana makormo kum tabu na namur. Perpakana bung bagodi tara weweli menmi. Abram patana tunu bay. Magodi piritana na. Akum tabum namur itakina wera ura wera na taman. Marinal padiat kupidi tabapam na karabus. Marin bana ka kadiat wat na mar na kilala. Mang nagago na tara bari talpa kum tabum kwa pinapam na karabus. Manamur dit barit papam na karabus di taparikor taman ma may talotu kormyaw taman mi. Godi pamta kunubu ngay mahabram. Mawakil lang ira kunubu ma poko kikil. Abraham iwangal pa Isaac. Mabaya walo na bunguni. Abraham ipoko kikili. Namur Isaac iwangal pa Yakob. Mayakob iwangal pa noy na maru akum tabtabundat. Makum tabtabundat diat nuka karom Yosef atein diat. Madiat piuraway kupin papam na wilawilaw irong Egypto. Yeku godi kiyo ngayut may walawon pay. Itara koy na mananatana, may warawti kupi parawin gayaw ni. Yo, parawi yung tay kupin mukmuga ura taman Egypto, makupin mukmuga kayo ura nuna rumah. Mangalan na minoloy wan pati irong Egypto, makanan kay, mapatawut na nawinangan arakum tabtabundat. Ba Yakob inunuray na wit kurong Egypto. Yo, itulawa akum na natuna tangirong kanan urong Egypto muga na pekan. Bayi weru winawana nun diet, Yosef iwupo kapa diet na ya atein diet. Maparaw kay kapa maragam urakum tatein Yosef. Yosef iwetula kup tamana Yakob, diet tungay marakum tabtabuna. Diet rap itu na noy na malima di diet. Diet wan madiet kirong Egypto. Namur Yakob marakum na natuna diet mat marong. Makum kilala namur di lopa ururin diet madiwaru kiura babang na minati rong kanan uro taman Sikem. Ababang na minat ma, abarami kulpay ko rakum na natun amor. Baya marawawan na pakanabung bagodin pamot panu na weweliman bay wupota abaramuni, anunda tara di tabure rong Egypto. Maramata kinaking iturpay ko pinagagon Egypto, mapay kapa ura pinapam anu Yosef bay paminamuga. May warugata nunda tara, may bana kakadyat, may nagagontay kupi di tawang wakum na natundyat kupi di tamat. Ura kilala ma di buta Moses uni, may rakoy na natakit ura matan God.
Madibaboray tulak kalang ura rumanun tamana. Badi alo periway, anatun paraw, atabon, ilopay, may wagupay ko pinatunali. Madiwer Moses ura kumanga na mananarapan ura tara Egipto. Mayera dek-dek na muana ura nuna kumpirpir mo ura nuna kumpinapam. Ba Moses yawat na noy nagkilala na lalaw na nuna. Inukinainwan main babota nuna tara Israel. Bai baboy barati Egipto yung makakarakon diyet. Iwelulu korom diar may babalukoni. Mayak dokowati Egipto. Moses sinukina nuna tara di tanunur lele na godi tulaway kupin walaon padiet. Yaku padiet nunuray. Urabung namur, ibubobolet rarudi, badiar weyum. May nemi na inu maramdiar, may pirina. Arumwana, murku. Lelaway mamurbana kakawet wetalay mur. Mayeba yung tepana itulingen Moses. May piritana na. Woy mayung tawi kupia numiat mukmuga, manumiat na nagagon. Unemi na anak dokoyaw. Welar manabung wak dokowa te Egipto. Ba Moses iwalong oroy, iweruluy no urong Midian. Irong Midian iwangala pa runat mana. Pawat na noy nakilala yarap ura no nakinkini irong Midian. Raangeloy wanpat karomin naliwan ura kupkupi rin diway. Ura bil na wanwa maraway at tangay sinay. Pa Moses ibaboy, ikakayanuni. Yo, baywan maraway, iwalong oroy ni nga ratadaroy pirina. Yaw agod anura kumtabtabum. Agod anun Abram, Isaac ma Jacob. Moses idededer, may burut kupin baboy. Matadaroy piritana na. Un palawarusu kororukakim. Mapiam yu turuni anung, igomgom. Yawa babo kumunungut bay manong anung tara badit kirong Egipto. Mayawa walang oron nun tinangi. Mi yawawan peri kuping walang lang apadiet. Wanurin mang tulawawu yurong Egipto. Moses, ye badit pet luluway, maranundit pirpirna. Woy mayung tawi kupin mukmuga, yaut magod itulaway kupin mukmuga main walang lang apadiet. Godut itulaway, baangeloy wanpat karomi urain diway bay kupkup. Moses imuga pari-padiet tang irong Egipto. Ipamakumut na nakakayan irong Egipto. Irong uratar na tay, maurabil na wanwa, welar mawatan oy nakilala. Ipirtay tara Israel na, godin tarwa ta propet welar mayaw, koronumat na tarawut. Moses ikiw ngay maranundat na tara, maangeloy pirpir karomi uratangay sinay. Mailo pa pirpir na lalaon may timukoto tay kubdiet, makubdat mi. Yakuwa nundat na tara padi taramtan Moses. Diet tapu kumagukoni ura nuknukin diet, madiet nuknuk tarili balet urong Egipto. Diet piritan Aaron na, unpampa takum god kupi diet temu gadat, ma Moses, padat nunuray maba aw makuraywan patuni. Diet pampa taba-tabay renat na bulumakaw, madiet wetabar karomi. Magod itapu kukon diet, may maria ko diet kupi diet talotu karomo kumnang-nang, elar maratim timu anuro kum poropet lenbi. Mat atara Israel. Wat noy nakilala ba mat kiw rabil na wanwa pamat petabar karomyaw. Mapumatak doko tawewa gua karomyaw. Mat lolo rumanolo tu anuragot molok. Maramalalar irenang nang anuragot repan. Akum taba-taba mi. Mat pampa diet. Kupi mat talo tu karom diet. Yo, ang rekan mamuat. Mamatawan likawa Babylon maurong akit. Aruma na selmay wapanay na god iki karoma nundat na tara tangan namuga. Aruma na selma kuraw tikinan diet urabil. Tita pamtay murmura pirpira nun god karo Moses. Belar maramalalar bay babotay. Manundat na tara tangan namuga diet tarik karo makumna na tundiet. Madiet bulung diet loan wanay ba Yosua imuga diet magod diluwa kum tara kora kum taman kupian ura tara Israel ma. Mahitana matira tukut ura kelala nun David. Ye ba god ini makiti. Ma David yaring god kupin pam taruma, kupia tara nun Yakob di telotuni. Aruma ma Solomoni pami. Yeku god engalakit paiki ura ruma batara diet pami. Welar maraporopeti pirina. Atadaru ipiri, amawa ya nung kikinaking, marargarkan boal awut na bayaw ngaru kaking na teuni. Yo, lelaway, itelemot bamatapam tarumanung. Waya anung wanwa ng ino. Lelaway, wakiryaw, yaw pa makumut na rapmi.
Muat akum tena ubul-bul muat. Bela muat yol weli kon god meretelinga muat itebenot. Muat turbat lik-likin tekadonon belar merenumat puna tara tangan muga dit pampami. Wai nakum poropet ma numat puna tara periet banaka kejet. Dit ak doko jet. Badet pir-pir muga ura winwan patan ura tena tekedo. Ye bami muat wagupai memuatak doko wai. Muat ba muat alo koto kum naga gon ba kumangelo ditari tamuat iku pemuat murmuri. Badiet tolongoro kumpir-pir nun Stefano diet kan kanakit madiet kerat mum keromi. Stefano iteng meretekedonon yon, ibabau unanga ura mawa ma ibabau amina mara nun god, ma Yesu bai tur ura pepara hot nelimana. Yawa bebo amawa itepapa. Menatur muana itur taur pepara hot neliman god. Diet barbati merengala na ingan diet tong bat telingan diet mediet welu lubat pai. Diet tuluano anai korotaman mediet dokai mediet badiet tekunai merakum war guna pir-pir. Diet pelawa anu diet kumalu bat diet burung bat anu diet minong mai mediet ungtai nara rukekin rabarman ayana sow. Bakuraut bai diet duk-dukai Stefano iararik. Tadaru Yesu ulupanyo. Tadaru, kau balu akin mengemangan bidiat pami. Baya pir Thailand mi imat. Masoli melaut kupi dinak doko Stefano. Urabung ma atara je turpai kupi je tebaka di ketara nur inanga Yerusalem. Ma atara nurat je tuan werweran ura rupa par Yudaya ma Samaria. Yaku ma aku ma apostolo pa je tuan. Je kiut. Akum tenalo tu je punang ta Stefano. Ma je luan dek-deki. Ma soli banaka ke atara nur. Irukura nun je kumruma may halpa akum wana marain tebuan. May weruk dia tura rumah na karabus. Akong pinipam ano kung apostolo, karabuk tamo takin,